Asibingelele ke kubo bonke emakhaya, sibingelele ePholini bonke, sibingelele abapostoli bonke, amabhishopi onke, siyabingelela kuyikhundla zonke abafundisi, abapristi, abavangeli, abashubayeli bezwi, inceku zonke ikhona, ibandla lonke, omama bonke, sibingelele kugogo bonke, sibingelele kwintsha yonke egameni likaJesu, amen. Sesiphinde sahlangana ke bazalwane ukuzosho ukuthi uNkulunkulu uyabusa, uNkulunkulu usayinkosi. Siyaqhubeka kuleli viki ukwenza umsebenzi wakhe singakhathali. Kunye ke sikushoyo ukuthi ke ibandla lonke uma lilalele noma libukela intshumayelo abangagcini ngokulibukela, kodwa ke nabo abayipractice lento yokwenza ivangeli endlini zabo, yokwenza inkolo endlini zabo, ukuphila ukukholwa ezindlini zabo. Ngoba okubalekile akukhona ukuzwa kuphela, kodwa kubalekile ukuthi lokho osukuzwile ukwenza, uku-exercise lokho osukuzwile. Ke siyabonga kakhulu ukuthi ke abafundisi bonke bayaqhubeka bayashumayela endaweni zonke, bayaqhubeka ivangeli balisabalalisa njengokufisa kukaNkulunkulu ukuthi ivangeli lifikelele endaweni zonke. Asibonga ukuthi uNkulunkulu ke abanikeza amandla bangakhathali ekutheni benze umsebenzi omuhle kaNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi sifundeni bazalwane bami incwadi yabaseKorinte bokuqala isahluko sokuqala esizofunda kuyo. AbaseKorinte bokuqala isahluko sokuqala, ivesi esizolifunda nje linye kuphela, ivesi lika-18. AbaseKorinte bakabokuqala ivesi lika-18 lifunda kanje: ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubuwula, kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubuwula, kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Hayi esasindiswa, kodwa esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Incwadi le ebhalwe umpostoli uPawuli, elithi iBhayibheli ke uPawuli ubhalele ibandla laseKorinte, elibhalela lencwadi le yokuqala esiyifundayo. Ibandla laseKorinte siyazi ukuthi izwe laseKorinte kwakuyindawo kahle kahle eyayivame ukuthi ibe nalo lonke uhlobo lwesono, eyayivame ukuthi ibe nalo lonke uhlobo lwenhlupho ekhona ezweni. Kwakuyindawo eyayifana nendawo eyayiyiport la khona onke amazwe ayekade efika ukuzolanda impahla zawo, imikhumbi yonke. Ungayibona ke ungayibeka ngolimi lanamhlanje ukuthi kwakuyindawo eyayinechweba la khona zonke impahla zamazwe ayeseduze ezayifikela khona. Okwakushuthi ke kwakuyindawo ephithizela ngendlela eyisimanga. La khona kwakufuneke uma uyokhipha isimemezelo, uma nje usendaweni le yaseKorinte, sesiyofinyelela ey'ndaweni zonke ezahlukene, ngoba azikho izizwe engangafika ezazisarunde iKorinte ezazingafika eKorinte. Lithe iBhayibheli uma ke uPawuli ebhala lencwadi ubhala ngenhloso yokubona ukuthi ibandla, ngoba ngenkathi eqala ibandla iBhayibheli liyakuveza kwizenzo, encwadini yezenzo, ukuthi wafika ke eKorinte wahlangana noPriscilla noAquila la ahlangana nabo khona, waqala ibandla eKorinte. Uma eqala ibandla uyabona ukuthi ibandla liyacindezeleka, alikhuli ngendlela efanele ngenxa yendawo yaseKorinte. Uyabona ukuthi ivangeli alishumayeleki kahle ngenxa yendawo yaseKorinte. Uma isebhala ke lencwadi yokuqala, into ayenzayo yokuqala ukhuthaza ibandla leli alishiye eKorinte. Into ayenza uma uzofunda nje amavesi angaphambili, into yokuqala ayishoyo uthi ke ngiyanikhumbula ke izinto enizenzile nenishisekela ngazo. Uqala ubancoma izinto abazenzayo, kodwa into emkhathaza kakhulu incwadi yabhalelwe yona uPawuli yokuthi ibandla laseKorinte into eyenza enye into yokuqala lingakwazi ukusabalala ivangeli eKorinte, ukuthi ibandla laseKorinte kunokwahlukana kulo. Into enye eyayidala ukwahlukana eyi-adressayo uPawuli eyokuthi ibandla laseKorinte wonke umuntu osukumayo uveza ukuthi yena ivangeli ulimukele kubani, uveza ukuthi usindiswe kubani, uveza ukuthi ubhabhadiswe ubani. Now into ayi-adressayo omnye uPawuli eyinkinga ebandla lesi eyenza, ngoba once ibandla lahlukana langashumayela into eyodwa, kwenza ukuthi indawo elishumayela kuyo lingakwazi ukuyidla, kodwa kube yindawo edla lona. Ibandla lingakwazi ukusimama kuleyo ndawo elikuyo ngenxa ukuthi kwalona into eliyishumayelayo ihlukene. Lithi ke iBhayibheli uma ebhala encwadini uthi ke ngiyeza ukuthi kukhona ukwahlukana kini. Into yokuqala ukuthi loyo uma osukumayo usuma athi mina ngokaPawuli, omunye asukuma athi mina ngoka-Apollo, omunye athi ngekwaKhefasi. Usathi ke kuvelaphi ukwahlukana phakathi kwenu? Enye inkinga eyenza ukuthi ibandla laseKorinte lingezwakala ukuthi levangeli elishumayelayo alilishumayeli ivangeli likaKristu obethelwe esiphambanweni, kodwa lishumayela ukuthi nina ningobani. Ngamanye amagama into
eyayahlula leli bandla kwakuyipride emangalisayo ngoba iloyo nalo wayefuna ukuyiveza ukuthi ubani omshumayelezile ngamanye amagama umuntu mayethi ngoka Paul wayefuna ukubonakala ukuthi yena uhambe noPaul ushunyezwe uPaul istandard sikaPaul singakanani athi omunye kaApollo afuna ukuveza ukuthi ushunyezwe noPaul yena uhambe noApollo istandard sikaApollo singakanani bangafuna ukuveza uKristu bethele nithi iBhayibheli ukhuza lezo zinto uPaul oqala ukuthi enye into eyenza ukuthi iKorinte ikwazi ukumboza nina esikhundleni sokuthi kube ingakho nithi iBhayibheli nina ningusawoti wezwe ngamanye amagama abantu baleli ivangeli kufuneka indawo abahlala kuwe bakwazi ukidla bayazi ukungengama uma ufike uwedwa njengosawoti endaweni okuyo libonakala ivangeli ngawo wedwa kodwa uma ibandla lisashumayela izinto ezahlukene kwenza ukuthi ashumayela kubo bengezwa ngiyakholwa ukuthi kungenzeka ukuthi esashunyezwa yibo bangahlukana kodwa bamshumayelayo uyedwa akhathaleke ukuthi bangaka abashumayezile akhathaleke ukuthi mangaka amavesi akuyena senze sasindiswa kodwa egameni lokuthi lo oshunyayelwayo munye kufuna ke ibandla kulenze lingahlukani ekumshumayeleni litheke iBhayibheli uPaul uyasadressa zonke lezi zinto ukuthi angeke nikwazi ukuliqoba iKorinte ngenxa ukuthi nani niza kubantu lahlukene niza niphethe izinile emango kuma sinagogo ninemmango emathempelini onke akhona ningakaphumeli kubantu kanti qala nisolve lento ngaphakathi niye ukwahlukana ngaphakathi ukuze niye kubantu nishumayela izwe lilodwa nawe enye into ekhathaza uPaul elokuthi iKorinte kubonakala sengathi ngaleso sikhathi sonke isonto sasikhona wawungasitholi eKorinte lo uhlobo lwesimo abantu abandlela ababephila ngayo kwangathi iGomora neSodoma leyiphinda kwiKorinte endiliphinda ngokudlulele kwakunezinto ezazixakile eKorinte kwenza ukuthi kubonakale nalabo abashumayela eKorinte sengathi indlela abashumayela ngayo ayisahambi ngamandla ngoba babona ukuthi le ndawo esishumayela kuyo kwangathi nevangeli elishumayela ngeke lize lichume na uma esaza ke uPaul usathi ke ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula kepha kithi nesisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu uzobanikeza leli lizwi leli ngenxa ukuthi kwakushumayela kwabo kuyabonakala ukuthi babonakala sengathi akuna impact kwiKorinte usathi ke kodwa izwi lesiphambano lingubula kwababhubhayo usathi ke kithina esisindiswayo yabona ke mzalwane wami uma ethi kithina uyazi involve nayo kule nkulumo noma uyazibala kule nkulumo ukuthi kithina esisindiswayo lingamandla ingathi uthi uPaul ngiyalazi ivangeli lisebenza ngamandla alo kimi mina ngibe uPaul oyekade esazi imithetho engalifuni ivangeli kodwa amandla evangeli apenetrator empilweni yami ngaze ngalimukela ngibe uPaul abengumbulali obekade ebulala amakholwa ngenxa yalo leli ivangeli kodwa amandla alo abona ngamanye amagama lingamandla kithi esisindiswayo kungabonakala sengathi indawo esishumayela kuyo aliyenzi impact kodwa sikholwa lona ukuthi uma sike salishumayela lihamba athi ke umbhali wamaHebheru athi liyinkemba eyahlukanisa izindle zenhliziyo ngamanye amagama okwethu kulishumayela umsebenzi walo kube wulo oguduza empilweni yomuntu usike uhlukanisa izindle zenhliziyo akusikho okwethu ukuthi senze ukuthi balimukele ngenkani kodwa ngenxa ukuthi lingamandla uma thina sesilishumayelile liyawenza umsebenzi kumuntu ingathi uma ibabhalela ke leli verse uzobanikeza isibindi sokuthi noma ngathiwa nishumayela kwiKorinte okubalekala sengathi abantu bakhona ngeke baze baphenduka kodwa izwi lesiphambano kwabasindiswayo lingamandla labantu enibona sengathi angeke baze baguquke kodwa uma ke balamukela lizoba ngamandla kwabasindiswayo lizokwenza izinto ezingenzeki kubantu lizoshintsha impilo zabantu abanye babecabanga ukuthi ayisoze sashintsha ngoba kwabasindiswayo liba ngamandla so uPaul ngathi babanikeza lela verse uzothi bashumayela evangeli eliseKorinte engishilo thatha lento yokuthi kungenzeka libe ubula kwababhubhayo kodwa lona lingamandla kwabasindiswayo enye inkinga yayikhona la uma ebhala lencwadi ubhala kunamafilosofi amaGreek ayengayizwa le ndaba yokubethelwa kaJesu esiphambanweni nanokuthi wavuka nawo kwakunababhali ababekhona ngaleso sikhathi akwakwenza ukuthi nabalishumayela ivangeli bayiphikisa lento ukuthi akekho umuntu ongafa ahlale 3 days emathuneni aphinda azovuka now uma ke uPaul ethi ke izwi lesiphambano kwababhubhayo
leli gama elithi izwi lesiphambano igama eliqukethe wonke umsebenzi waseKalvari kaJesu nokuvuka kwakhe. Akusiso nje isiphambano kodwa leli gama elithi izwi lesiphambano liphethe umsebenzi ophelele kaJesu. Ngamanye amagama into engiyithanda kuPaul la asisiza ngayo bashumayeli besikhathi ukuthi angasho ukuthi isiphambano singamandla kodwa athi izwi lesiphambano ngoba ngenkathi isiphambano simile kwakukhona ulizo wanenge esiphambanweni. Ngamanye amagama abashumayeli bezwi kufanele bangabuki isiphambano kodwa babuke izwi lesiphambano elisesiphambanweni ngoba akusisi isiphambano sinamandla kodwa izwi lesiphambano elalinenga esiphambanweni. Athi ke uJohn ulizo wayekade ekhona ekuNkulunkulu engiNkulunkulu. Ngamanye amagama umuntu esimbambe esiphambanweni akusisi isiphambano kodwa yizwi lesiphambano elingamandla. Akusisi isiphambano esingamandla. Amen. So ke amafilosofi alwa nalento yokuthi akekho umuntu ongathi esedlule emhlabeni kwathi ufile wahlala 3 days emathuneni aphinda azovuka bangishumayela kanzima lelo vanga ngoba kunabantu abaliphikisayo. Usathi ke uPaul yiza amafilosofi ekhona eKorinte kodwa bambani lento ukuthi uma lilishumayela lizoba ngamandla kwabasindiswayo noma lingaba ubula kwababhubhayo kodwa laba bazolimukela basindiswe bakholwe yilo lizoba ngamandla kubo, lizoba ngamandla okushintsha impilo zabo, lizoba ngamandla okwenza izinto ezingenzeki. Athi ke obhalayo khona kwenzeka izinto ezingenzeki kubantu. Ngizosho lokho kulesi sikhathi esifishane ukuthi kunakwenzeka ke ukuthi kunabashumayeli uNkulunkulu ababeke endaweni la amathi noma bebuka indawo ababeke kuyo babukuthi badlala ngesikhathi abanye sebefisa ukuyishiya indawo abashumayela kuyo ngenxa yokuthi babona ukuthi le environment engibekwe kuyo akekho umuntu ozolizwa leli lizwe. Ubuka imigwaqo ahlala ukuthi angisoze ngishumayela uncamela ukugibela imoto ahamba ayoshumayela kude ngenxa yokuthi indawo abekwe kuyo ibona ngakufanele ushumayela ivangeli. Kodwa ngizosho lokho ukuthi nasekhona into kwaba njalo kodwa uPaul aletha leli verse lokuthi ke kwababhubhayo lingubula kodwa kwabasindiswayo lingamandla. Once waliletha ivangeli kuleyo ndawo ugwadule ngabonakali ukuthi kukhona umuntu ongasindiswa wena thulula ivangeli shumayela ivangeli uma lifika kuba balamukela lizoba ngamandla kwabasindiswayo likwazi ukushintsha amaphara asahlula irehab, likwazi ukushintsha abantu asabahlula ama-social worker, likwazi ukushintsha amafamily asahlula amaforum onke akhona ezweni. Kodwa uma lifike emndenini limfica ubaba engahlala ekhaya ehambelana ngaphandle namantombazane kodwa uma lifika esindiswa livele lizoba ngamandla kwasiwe sindiswayo libuyisela ubaba ekhaya ahlale nabantwana bakhe, libuyisela umntwana estradini ohlala namanye abantwana estradini, limbuyisele kufamily yakhe, libuyisele umama liqoqo uma like lamukelwa umuntu kwasindiswayo liba ngamandla. Hallelujah. Ngizosho njalo ukuthi kungabonakala sengathi indlela yali yakhathala, kubonakala sengathi ukushumayela kwakho akwenzi lutho kodwa uma uzolishumayela uyiqonda lento ukuthi uma abalomukelayo belomukela besindiswa lizoba ngamandla. Ngamanye amagama lishumayela ngesibindi ulishumayele umuntu egula ehleze embhedeni umtshela ukuthi umulamukela wasindiswa liba ngamandla kuwo osindiswayo. Likwazi ukusumisa isishosha lithi iBhayibheli kwaba nesishosha sasihleli 38 years echibini. Lithi iBhayibheli noma befika abantu uma bengena wonke umuntu uyinakekela akekho onibamba. Lithi iBhayibheli uma ke kufika uJesu usathi ke uJesu uyathanda ukusinda la lo muntu ufuna uphendule into uthi akekho ongifakayo. Uma ngithi ngiyangena bonke abantu behlala phambi uthi uJesu kodwa uyathanda ukusinda. Uma sethi lo ngiyathanda izwi lesiphambano lizokwenza umsebenzi lizoba ngamandla lisumisa umuntu osehlala 38 years ngoba akukhathaleki ukuthi umuntu efumeni uhlala isikhathi esingakanani kodwa kosindiswayo liba ngamandla. Hallelujah. Esibili engizama ukuyiveza eyokuthi ke kukhona abantu okubukeka sengathi impilo zabo ngeke zishintshe. Abanye benziwa abantu ababashumayezile nababashumayezayo kube ngathi abasoze bona bashintsha, kube ngathi ivangeli abalishumayelayo laba bantu yinto enzima ukuyamukela ngenxa yendlela eshunyelwa ngayo. Uthola ukuthi umuntu usebuka izinto azenzile ukuthi angifanele ukuthi ngasindiswa ngenxa ukuthi ububi enginabo sebubukhulu ngalendlela. Kanti umuntu olivezile ivangeli ongalivezanga liwumusa, ongalivezanga uJesu ehle emazulwini wazokwehlela abantu bonke. Elithi iBhayibheli kwenziwa wazoba ngaphansi kweingelosi engawuvezanga umusa wakhe athe iBhayibheli wanele bonke waveza kube ngathi into yabantu abathize.
Kodwa nje uPaul lento ayishoyo uma ethi kithi esisindiswayo ngamanye amagama uziveza njengomshumayeli ukuthi nami ngeke ngahluleka endleleni, nami kukhona izinto uNkulunkulu angilande kuzo, nami kukhona izinto uJesu athe efika sihlangana naye ethi iBhayibheli wabane ukhanya ukukhulu elithi iBhayibheli ke uma ehlangana naye uJesu uthi ke uJesu ngezwe Paul ungiSawuli ungizingelelayo. Uma lithi ke iBhayibheli lisho njalo ngamanye amagama limdonsa ukuthi uSawuli wayekade esendleleni yokuyobulala ngaleso sikhathi, hayi nokuthi wayesendiyekile ukubulala kodwa wayesendleleni yokuyobulala, lamlanda eyobulala. Ngamanye amagama uma lifika izwi akhathaleke ukuthi wenzani, akhathaleke ukuthi uyapi, akhathaleke ukuthi wenzeni izwe, kodwa uma lifika kuwe lifike lenza umsebenzi lingakubalela ukuthi wenzeni. Ngamanye amagama sizosho njalo ukuthi nomshumali kubalekile ukuthi uma eme phambi kwabantu aveze ukuthi nami angizalanga ngempethe lensindiso, angizalanga ngempethe legrace, angizalanga ngempethe lomuso ngaka esengishumala ngawo, kodwa ngeke ngahluleka endleleni, ngike ngaba isehluleke. Kukhona izinto engilandwe kuzo ezinye engisabayo ukuzisho uma ngalethwa phambi kwabantu, kodwa ngibonga lo musa ukuthi izwi lesiphambano lafika ngimlaba ngamandla kimi engisindiswayo, okusho ukuthi nawe engishumayela kuwe uma lakwazi ukwenza lokhu kimi lisangakwenza kuwe. Akhathaleke ukuthi unezinto engakanani ozibalela zona, ususaba nokuyongena endlini yokukhonza ngenxa ukuthi ubonke izinto namahlazo aziwa abantu basendaweni, kodwa thatha lento eyodwa lokuthi kwabasindiswayo lingamandla. Amen. Sizosho lokho kubandla kaNkulunkulu ukuthi noma kabukeka singathi indawo yaseKorinte indawo enzima ngalolu hlobo lixakile, abantu ababengeke balimukele ivangeli. Into yokuqala ukuthi kwakufuneka ibandla lishumayele lisebunyeni. Ngakho lithi iBhayibheli kwibandla lezenzo, ibandla lokuqala lahlanganyelwe ezintweni zonke. So ukuthi ibandla likaNkulunkulu ukuze umhlaba liwudle lishumayele lisebunyeni, limshumayele uJesu. Ngakho athi uPaul nganquma enhlizweni yami ukuthi akukho kunye ngiyokwazi ngaphandle kukaJesu ebethe. Na uma eyishumayela lento uPaul uyishumayela ayizwakali kahle, kwafuneka abambe lento yokuthi ke noma abantu bangangayibamba kodwa sengikholwa lento lokuthi kwabasindiswayo lingamandla. Haleluya. Ngizosho njalo ukuthi kungabonakala ngathi siyahluleka, kungabonakala ngathi isifo esibhekene naso siyalahlula ibandla, kungabonakala ukuthi umhlaba esiphila kuwo uyalahlula ibandla, kungabonakala ngathi ukuhlala kwethu endlini sikusho ukuthi sesiyahluleka, kodwa sisendlini ngizosho njalo ukuthi izwi lesiphambano kungenzeka libe ubula kwababhubhayo kodwa lingamandla kwabasindisayo. Silibonile elithi iBhayibheli uma ke uNkulunkulu ehamba noIsrayeli ehlanu, uhambe noIsrayeli impahla zikaIsrayeli zingagugi. Ngamanye amagama uma balihamba ihlane 40 years abasuka eGibhithe bagqoka izicathulo bafika nazo, abakwazi ukufika eKhanani bafika nazo eKhanani, nezimpahla babegqokile zasingagugi endleleni ngenxa yamandla ezwi lakhe. Simonile uNkulunkulu evula ulwandle, simonile uNkulunkulu ehamba noMoses, simbonile uNkulunkulu ehamba noJoshua, kwangena abapostoli wahamba nabapostoli, wahamba nabafundi endaweni zonke. Elithi iBhayibheli kwakwafika la khona abapostoli ababegcwaliswe ngomoya uma bedlula endaweni labagula khona umuntu bengamthintanga ngezandla, kodwa isithunzi sabo sikwazi ukuphilisa umuntu ngenxa ukuthi lingamandla kwabasindiswayo. Amandla alokwenza izinto akwenza akwazi ukwenza izinto ezinkulu. Ingakho athi uDavide izwi lakho lisibani ezinyaweni zethu, lingukukhanya endleleni yethu. Athi mayibhala obhalayo athi izwi lakho liyinkemba, athi izwi lakho liphunzisa izimbabala, haleluya, athi izwi lakho lisamazamisa amahlathi, ngoba izwi lakhe lingamandla kwabasindiswayo. Ungaboni sengathi uyahluleka, kodwa once walamukela wasindiswa ila uzobona amandla ezwi lakhe. Amandla ezwi lakhe akwenza ukushintsha impilo yomuntu okangacatshanga ukuthi ngashintsha ngenxa yokuthi abasindiswayo lingamandla. Into engiyithanda ngalo ukuthi kukhona abantu okudingeka ukuthi bangene kwi-rehab beyodila ne-situation yabo, bahlale o6 months baphinde babuyele ku-situation abangene bekuyo baphinde babuyisele. Kodwa uma umuntu akalomukela wasindiswa livele lenza umehluko within a day, lenza umehluko within 2 days, lenza umehluko empilweni, ngoba uma umuntu elamukela liba ngamandla kosindiswayo. Haleluya. Kungabonakala ngathi siyahluleka abandla kaNkulunkulu endlini esikuzo,
asibambele into ukuthi izwi lesiphambano lingamandla kwabasindisayo. Aliphakame ibandla lime ngeenyawo lithandazele lonke uhlobo lwesimo ngoba izwi lesiphambano yilo lingamandla kwabasindiswayo. Hallelujah. Ingakhathi umbhali kwabasindiswayo angasho ukuthi kwabasindiswa. Ngamanye amagama ukuthi lento ichaza ukuthi daily siyasindiswa. Asiyekile ukusindiswa nakusasa sisasindiswa. Njengoba izolo sisindisiwe namhlanje sisindiswa nakusasa okushuthi kwabasindiswayo lingamandla. Ngamanye amagama uma ubona ukusindiswa kwaNkulunkulu kwaDaily kusho ukuthi izwi lesiphambano elingamandla kwabasindiswayo. Ngizoletha lokhu ntambama sesithandaza ukuthi mshumayeli ungaqedwa isimo shumela phezukwaso. Omunye ushumayela kubantu uthi bona labantu ashumayela kubo kube ngathi bangamkhiphela ngaphandle, kube ngekho yena, kube ngathi endaweni uyena yedwa ophila kuleyo ndawo. Uma kushumayele yena abantu bonke basukume bafuna ukuzoba against inkuntshumayelo zakhe ngenxa ukuthi uveza lelizwe lingamandla. Indawo ashumayela kuyo aphikise amadoda okufuneka asubmit kuwo. Kube ngathi akaziwa umuntu azafise ukuxosha endaweni amiswe kuyo. Kodwa ngizothi ima ngalento ukuthi kwabasindiswayo lingamandla. Yes. Kungenzeka libe ubula kwababhubhayo. Kodwa kukhona abazolumukela abasindiswe libe ngamandla. Ngike ngijabule mangibona abantu beshumayela endaweni ashumele eyedwa umbona ukuthi ubi open air akukho nomuntu ofuna ukuzoza ngenxa ukuthi bonke abantu bazenzela into zabo baze basha abantu kodwa uyimisa kanjani open air ngoba le ndawo akekho umuntu oyedwa ofuna ivangeli. Kodwa ngibambele lento ukuthi uyibambile lento ukuthi noma i-environment kungangabonakala sengathi ayilivumi izwi kodwa ngoba kwabasindiswayo lingamandla. Ile nto esiqhubayo ngimisela ivangeli madoda kaNkulunkulu zinceke zonke baphathisa bezwi nilishumele lingakhathali ngoba lingamandla kwabasindiswayo. Nakuwo obona sengathi awusakufanele ukukholwa, awusakufanele ukusindiswa ngenxa ukuthi noma ilethe insindiso kuwe ilethwa sengathi yabathize. Kodwa ngizothi bakhona abanjengathi ababehluleka njengawe. Kodwa samukela lento yokuthi kwabasindiswayo lingamandla. Lizokulanda nala ucabanga khona ukuthi ngeke uzulandwe ngenxa ukuthi kwabasindiswayo lingamandla. Asithandazeni Baba wethu uNkulunkulu ukuthembekile. Nanti ibandla lakho, nanti sisizwe sakho. Ngizokhuluma izwi lokuphila kubashumayeli bakho. Hallelujah. Abanye sekufikala ngathi bayagive up khona ukushumayela ivangeli. Abanye sebedawutha ubizo lwabo, abanye sebedawutha indawo bamise kuzo, abanye badawutha insimo bamise kuyo. Kodwa ngizosho ukuthi izwi lesiphambano lingaba ubula kwababhuti bababhubhayo. Kodwa lingamandla kwabasindisayo. Ngizobagcwalisa ngamandla endaweni abakuso ukuthi abalishumele ngamandla bangasayeka ngoba kulabo abazolamukela lingamandla kwabasindisayo nalabo abasebebona ukuthi into isimo abakuso sibenza kungafaneleki ukuthi bangazokhonza wena kodwa nizothi uma belamukela besindiswa nizoba ngamandla nakubo. Baba uthi siyathandaza kawana uNkulunkulu ophilayo ukuthi ngendodana yakho wasilethelayo emhlabeni veza amandla akho ngayo ikhazimulise njengoba yakhazimuliswa entabeni iveze baba wethu kulelizwe lesiyaluya lesiphila kulo la abantu ivangeli belirejecta mihla namalanga kodwa veza amandla akho ngoba lona lodwa yini lingamandla kwabasindiswayo noma lingaba ngisibubula kwababhubhayo kodwa lona lizoba ngamandla kwabasindiswayo. Phakama kaKristu Jesu benamandla kwibandla lakho lonke uligcwalise umoya ngoJesu namandla lothembekile uze kuphaphathe. Amen.